Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ito yung mga kapatid orang at tirana ng pag-aaramay sa kitang waktu pagkagatang buwan natin at sigat sa oras kita na mga natural siya sa patutupang dami dyan yung mga tao na nakalag Facebook, YouTube, lakon nito isang sawalan performance ko na ito kita na dati dyan. Napagpapayla ko na kung paano ko ito po ito kung paano ito kalasan may ito kayo dito sa nakarin mo ma wala tapadapat at makurang salamat ng mga set magsyukur alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga kakasih tiranan sibuk dayan social media amin mabut sambil pagwa sinulata Iwan sin demikian amuin yan nagulin sin radio nila na salam doa amon kaniyo katantan serta in pengajian ta waktu ini sugpat sin pengajian ta 5 bay amuin nasabut ta in mga ayat alam sin Quran mahamul ya muna na ayat suratul Ahzab ayat kapatan tagisa suratul Nisa ayat tanggatus tu demikian suratul Jum'ah ayat tangpu iban sin suratul Baqarah ayat tanggatus kawaluan tag 5 iban sin ayat umbul 200 ini katantan pag taga masin Allah subhanahu wa ta'ala kato ni ukatan tungod paparkala sin ibadat amoy in piang daakan niya in subay sadya tilusahod na to marayaw amoy in bukon in maksud niya doon hadya hawak to yaon kita magayad tiap-tiap daakan niya amoy hinangunta buat malaingkan subay yaon kato tanim paghali amo hindi siya makuhila bang aon dapat di siya kasaknahan di halauman sin gumiini tanda niya yaon pia urolan sin Allah subhanahu wa ta'ala apanagnaan ayat na sabot na to balikan ko ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Suratul Ahzab panawag-tawag mga sila beriman in subay patauron nila in panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala sin panumtum sa taod-taod sarta in pamuji in katantan daing mga katan sasabuton sing kita niyo amin piang hindo kato tanon sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayudtud na to naurol si mga sumuno kaniya yaon inyaon manunjuk kay pa ubos na to itunay impyerdo niya amoy in mataod in pag-ayad na to hasupayari siya makuhila labi-labi na si ibadat sambahayang Suratul Nisa Warman sinallahu ta'ala فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
Apabila lang niya maubos na kamo tumunay sinsambahayang niyo, na panumtum kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo daing kaaunan niyo yan, nagtitindog, naglilingkod, iban, yan kamo laong ta nagkikidbihan, nagkukulang-hakulangan niyo, in labi marayaw nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hay ni, manunjo kay pain kalagguan sin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas sin pagtunay na to, sindaakan niya, amuyin, mabista kato tanyo sin Allah ta'ala, pagsukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung ibadat sa lagbo-lagbo, pagsukur pa Tuhan Rabbul Alamin. Ini banus sin nikmat sin Allah ta'ala, wala na to misan, biya mga pikil marayaw, in pakarajaan ini, kaya na sinulong lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya. Labi-labi na imano siya, amin piya labi sin Allah ta'ala rin katan piya panjari. Sampay mga malaikat bihan, imabugho, ha, ini biakato manusia, biyan sambil siyukat, ha pangadyan ta mga nakaunayad to, sin malaikat in adlaw akhirat, pagga kiarihil na pa, ini manusia in ibadat, amuin, ini di habalaw man sing gumini, iban na siloon sing gumini, amuin piyasan nang sinallahu ta'ala in manusia. Sabi malaikat, di misa magkaon, di misa mag-inom, di magkatan. Biha, nampain manusia na yari, iinom makan, manusia, ha, alaw man sing gumi, dahil nga pag-inom makan nila, kalupahan nila nin Allah subhanahu wa ta'ala amuin, nagdihil ka nila sin nikmat. Bihan yan. Ubusin mga malaikat, bang sila himinang ini sin diakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, di misan sila paglaulon, di misan paghapuson. Ubus in pangayoon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, pangayuan nila kaampunan, impiadjakahan kanila sin Tuhan Rabbul Alamin, bukon sila mangayo pa, ini baran nila. Nyabihan yan. Naman jari ing kita, uno ini nanguntaruna ini. Pangaon dapat subay tapos pusuning tagi kita, tumukbal sim pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon hajaron. Biyan. Daing kapagpuasa sing kita. Amuin pagpadyukop ta sin adlawan sin pagtangka ta. Doonhan. Inyaon katantan, damikyan, biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakalu-kalu kamulong niya kahidayatan sin Allah ta'ala. Ampain hidayat matarang, suway kau tumayma, sindakan sin Allah ta'ala sa pagtuyuan mo, ang pakaw niya hidayatan. Bangkaw rin tumayma, magkabtangan hadya ka, wayron amal niya, na wayroon buliban dapat, di ko makaka sin hidayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na, laong sin Allah ta'ala, muraburhan, kalau ka mo makapagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Naramit yan. Mag-ibadat ka sin ibadat paghaji. Paida qadaytum manasikakum, fadhkurullaha kadikrikum aba'akum. Aba'akum au asyadda dikra. Apabila matalus niyo na, in aturan sin paghaji niyo, na panumtum ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin panumtum niyo, mga kaamaan niyo, ang mga kampong kaluarga niyo, ang mga kaukan niyo. Bihan. Aw asyadda dhikra. Gamayan palabihon niyo, panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, nga mga amin nasabot yan, sabab ingkatan sinsiyabot yaon katantan, Allah ta'ala nagpaon kiyaon kato taniyo. Nakabakita niyo anak, dahil Allah subhanahu wa ta'ala yan. Nakabakita niyo maas, dahil Allah subhanahu wa ta'ala yan. Nakabakita niyo alta, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan niya rehalawman na to, dahil hatuan na to Rabbul Alamin. Namang bihato subay siya in
palabihon nato sabuton iban haatayon hakatan waktu bukon ha amin subay na sa jaroon ha ini waktu yon ang pakita manumtong pagpuas dito kaya lupahan tanin Allah subhanahu wa ta'ala di subay bihad na in ibadat no naman na ibadat sambahayang biyata katusin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Ankabut atlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salata dia kita na ini ipabas sa in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala yari si mampay palauman na to in pagbasa sin Quran ibadat sa lago-lago sabab imbis tahun ka to amin tiap-tiap huruf imbiyata ka to sin Allah ta'ala bukonin maanan niya imiyang kau alif lam mim hambuk na yan huruf imiyang kau alif lam mim magtuy-tuy to huruf in tiap-tiap hambuk huruf hangpo in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala at kau imian alif lam mim karena sin Allah subhanahu wa ta'ala karena dia akau at luma uhiya ilayka minal kitab basaha in wahi na panaog kanyo ring halaw man sing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala mo ng Quran na magtuy katluan ni alif lam mim biya din na bang kau naka ubusang ka Judge tiap-tiap kau magbasa inyan di mo ini kakausan itungon in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan napag-uus yung tulong niya wa aqimis salah ubusin dukan yun sambayang inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un biha ayat ini biya kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapatindog in sambahayang biya baita nakato tanyo in tugbas sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta papaayaran kato paujagahan kato bukon kita magjaga waktu sadya kita timunay kaniya gamayan inyaon urulon na to madto tilusahon sarta iaayaran na to dahing hawakto pa wakto halawm sing kawantak upat ka jam dahing hawakto hambuok madto pa wakto hikaruha pa wakto hikato pa wakto hikaupat hikwakto hikalima halawm sin 5 wakto insubay pag-ayad na to doon niya makad kaniya mahita laung sin Allah ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar karena in sambahayang makapagang kanyo reng hahuminang sin hinang dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala iban dosa amin piag mungkir sin sara di manjari hinangon inyan katana kullu ma'siyatin tungkiruhal uqul wal fitr pagtawagon siya mungkar uno-uno na amuyin laung ta maksiat pagtawagon siya maksiat amuyin mahinang sin tao mismo tao amin naghinang kanya wang muhibalik kanya inhinang niya di niya kabayaan katuyan bang muhibalik kanya tao mang gura-gura bang siya giura-gura bihan dukalanda siya parahal siya nanagna intaw mamungmung kay mo bihan mangmusab siya pamungmungan dukalanda isab siya kita kau yan sabab inyan kataan di mabayin Allah Ta'ala pag ini ipagsambatan ng mga kabtangan yang mungkir sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At inialong niya inyan maksiat atawa ipagmungkir sin tao tagaakal
Iban sintaw aun, panganal pag-agama, di nila matayma. Inyad to. Yan. Na hindi ini tayo maamadtubihan, amunain, mga tao ini mamausbihan. Sumakawa, imahal ka dito, amuin, biyeta kato, amo hindi kita umabjan. Amin magsabar na hadjakaw. Ayaw na ka sumambong. Mahita. Sabab, biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mangi gimuha dahing hambok simod, siyambag sinhambok simod, sibo na nakahinang do sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kaw yan. Hati niya, di na kita man jadi sumambag. Supaya, inya unahin ang nakato, amin kita wala si mambag. Bihan yan. Dihilan kita sinamuin ng gura-gura kato amal. Bihan. Nabangkaw sumambag na nagsibo na kamo naghinang sinpardusahan. Bihan yan mga katawtay manghuran. Hakama Islam. Amo yan to. Naimpasya pag yanon, uno-uno na parkala lang niya. Amuin ini maka lando na inhinang doon amuin lang taway roon mabaya akong tiluan sin amuin na hinang yaon hati niya way roon ginhawabaran mabaya tumayma doon na yan bang siyain ini kugdanan na yung mga inikatantan kapagangan sin sambahayang. Nakuno siya kapagangan. Bangkaw nanom tumsin, pag ibadat mo patuhan sin sambahayang mo, mabuga kaw makuhila siya, asawabiyad to, magsabar na hadya kawang, aun doon haon, himanang kay mo kasatuan. Bihan yan. Di kaw, sumambong uno-uno. Pasaran mo na hadya. Bihan. Matay rain, pitis niya. Bang siya amuin, di mo ra siya asipon, pasaran mo na hadya siya. Na, ngayon na kay mo, inamal niya. Bihan. Yarihil na kay mo. Bangkaw ri umabjan. Sa bangkaw umabjan, nasibo na kamo karuarwa, na hadlaw akhirat, sibo na kamo timbangon. Bihan. Na isisyo na mabugat, harap na pakain-pakain, bang mabugat pamasyat, na haunuin ini uyan niya. Bihan. Na bang mabugat pa ibadat, paamintay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, na harap pa surga. Bihan yan. Naamuyad tuin, uno niya. Atin niya, insambayang mamagangi dahil nga, hinang amuyin dusarakula, na amuyad tuin subay ayaran sin kita. Naing katanta niya un, biyabay ta kato, ubos kita tumunay sin pierdo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, patauron na tuin, panumtum biyasin, hinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyin in siya, misan in pagpangayo niya, ini kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, aun doon riwayat, makakapituan adlaw-adlaw. Aun doon riwayat, makahangga to sa adlaw-adlaw. Bihan yan. Nabiya din nang kita niyo. In siya daksin Allah subhanahu wa ta'ala. In siya mausum. Mahita, in siya mausum. Dahil nga kasaan, sabab di niya paglamuran in agama Islam, sin pikilan ni wanakal niya, doon hadyaha amuin wahi piyanaog kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya magpangganap, di na siya magpangdagdag. Bukun biya simbihaon, jaman na to ini, ay ikaw na mataod sa dagdagan, inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ganapan ni sabsing kaybanan, inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan yan. Magdatong uno nila. Amo na yung mga tao, magtatabon sin, ini kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawaon nila paparan nila. Isiyo natin magtatabon. Amo na yung mga tao kafir. Nagkupur. Hati sin nagkupur, tabunan mo, insara sin Tuhan, sin akal mo, iban sin pikilan mo. Amin gumawa dito sa kaulaw, lamaingat pa kauring Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya siyara, yaon gimuwa dahil kayo mo insara. O mo siya ito, ipaginangon si Mano siya.
Nabihan yan. Naain niya tubiya sininang si mga Yahudi. Iban si mga Nasrani. Bihan. Narikita pa singuron sinallahu ta'ala mga silayad po. But in mga Yahudi, na piyagmulkaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In mga Nasrani ni, damikyan, ini sila karwayaon tumpukan yaon, siyusok naan sinallahu subhanahu wa ta'ala, randi halaw man sin dunya ini, sampai paadlaw akhirat. Dahon nila yadtuin, ini kaayban yadto sampai pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bihan yan, mga katotay manghuran, agama Islam, na diha ayat, amin siyabot takai na, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. So doon hamin ayat na sabot na to, nag-urol-urol din kain na yadto, nagdakin Allah subhanahu wa ta'ala, ubos sumambahayang patauron ng pagzikir, ubos magpuas sa ini patauron ng pagzikir, pajuko po ng katansin hinang, ubos ini haji, at walang tamag umrah, damikyan, papatauron ng pagsabot, panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin malaggo, intong basin Allah subhanahu wa ta'ala, haamuin panumtum kaniya sin ipon niya. Yari biyay takatutan niyo. Wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'ud. Kita mo yan. Wala dzikrullahi akbar, in panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi malaggo, in daraukan sin manunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan in subay na to, di lupason in waktu na to dun ha. Atin niya pag-anon, akbar anna dzikruhu ta'ala kharijas sala akbar minas sala. Kita kau yan. Wala dzikrullahi akbar, laung niya, in pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, hagwa sin sambahayang, labi malaggo, patuhan Rabbul Alamin, daing sin sambahayang kaya tunay mo. Kama huwa qawlu jumhurul mufassirin, biya sing kabtangan, sing kamatauran, sing magtatapsir sing Quran. Nabihan yan. Sabab ito, subay na to yan, lagoon, iwan halgaan, yung mga pakaradyaan yan. Pag-ayad ka to, sambil pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Abi Hurairah, radiyallahu anhu, kawakan ini Sahih Muslim, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Kita kau yan. Hati niya insambahayang daing haot sin waktu pa waktu apabila in ikaw nagaayad sin ginhawabaran mo, hati niya, nanumtum ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala dzikrullahi akbar. Malaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala in manumtum ko kaniya, hawak to ka, bukon halam sa bayang. Bihan. Sabab mayta, doon hawak to yaon, di ka makahinang dusa. Doon hawak to yaon, di daysab, maka sasawkay mo in saitan. Hawak to yaon sabab, na yaon kaw nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihansar, na sambahayang, dahil hawak to subo, atawa pajar, maun pa waktu duhur, kamu iaayaran, na sampuna, in sambahayang mo, harwa waktu nag iniurulyan. Mukaayaran, haot sin duhur, iwan sin asar, damikyan. Haot sin asar, iwan sin maghrib, damikyan. Haot sin maghrib, iwan isya, damikyan. Haot sin isya, iwan sin sambahayang pajar, damikyan. Bihan. Hati niya, inyaon katan, pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jum'atu ila al-jum'ah.
Kita kau yan. Bangkita nabiyak sa nahabihad to pagayad. Hangkapito in lugay kaya ayaran wala kau na kainang dosa. Iwan nanom tum ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In ikaw na in daing ha mga pini sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw-rayaw manusia. Daing di halaw man singgum ini. Iwan in ikaw di na kau makahinang sinhinang amuin makasato pa Allah subhanahu wa ta'ala karena ini kau halawm hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Napagawas doon haon, patahunan na in kasandalan mo, wa Ramadan ila Ramadan. Dahil ha Ramadan, mabut na siya pa Ramadan hambuok. Inhautan niya yaon katantan, mahinang yaon kiparat, sin uno-uno na pulang kabus dahil nga mga amal sing kita. At aon pardusahan na hinangta, sibi-sibi bihan, inyaon katantan, mapuas kita rin nga mga yadto katan, puasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na bukon sadya sibi-sibi ini iaayaran tarunhan, sampay pa amuin dakula dahil nga mga amal, sato pa Allah subhanahu wa ta'ala, iaayaran sing kita. Nabihad to insuway, pag-ayad sin sambahayang, bukon yung pag-yanon, mag-ayad sin sambahayang, doon na jahawak to yaon, ayaran mo, naampayan, habihayaon sambatan, magjato-kato taniyo, misan ninyo na nagsasambahayang, kumatingog in cellphone, yadto na nagkusi sin cellphone bihan, nagkuri naman tumari bihan, yaon nagsasambahayang, miya makada, ini jamaah. Nakita kamu yan. Nabiya sin jima to Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amuin adlaw Jumaat naguhutba siya pagdatong sin ini amuin palilitubihan palom sin Madina doon naasal bang magdatong yung mga ini tudjar bihan palom sin Madina nagdara sin mga barang na magdahan na ning taog magwa dahil halawang bahay nila biyan. Sumampang magtupa mo hindi matungyad to. Nain sila, yaon, piyasaran nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilari luba na to din Allah Ta'ala, amin hadir doon hawak to yaon, kimikita kanila, piyasaran nila, tinggalan nila, ay kau na. Batin Allah Ta'ala, sumabuhaipon niya, doon halukal piyagtawakan niya. Biyan na sinsambahayang hakatan sin waktu. 5 waktu yan. Hadir in Allah subhanahu wa ta'ala karena uno-uno in hikabtang mo sumambong in Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-luba na to na suratul Fatiha. Yan matarang nakapila na to na piya ini nasabot in mga yang kata na mga pangadjian limaway. Nabihad to mga kataw tayo manguran hakama Islam. Asawab yan, bukon in pag-ayad sin sambahayang doon hadya hawak to sin sambahayang. Labi luba na to din pag-ayad law niya doon haamuin bukon na wakto sin sambahayang. Wala dhikrullahi akbar. Impanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala labi mabugat mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon yan, hamin bukon na wakto sambahayang bangkaw na anumtum kaniya. Dihan? Naamayad to. Naanumtum sa ta, yaon mo titilo sa marayaw, ingkatan na pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasabi, turi ikaw makahinang sin hinang, wala na hinang sin Rasulullah. Sabab ka na, bangkaw himinang sin, wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, muklas kau ring hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Nakita kau yan. Isiyo-siyo lang niya. In amoy in imukat atawa nagduwa-ruwa doon haamuin diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
At tawawala na kau, miutas na kau ring haamin kakahinang niya, ipapakawa kay mo sinallahu ta'ala. Wa ma'atakumur rasulu pakhudu, wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na nara, sindaak sinallahu ta'ala marikato taniyo, doon hadya kita niyo amin narayaon. Bihan. Wa ma nahakum anhu pantahu. Impiang langan niya kato taniyo, natinggalan na to na. Bang in kita niyo nakahinang, doon hayan hawak to, kaya ingatan na to na sininyaon bukon kakahinang si Rasulullah, suway na to na yon tinggalan. Bihan niya. Mimba di matabayan na lahuluda, sinubos na napatarlang, yaon na sa mata-mata, halawm sig kitab sinallahu ta'ala nakalukis. Yaon na sa mata-mata nakalukis, halawm sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos yaon aon papagduarwa mo, doon hayan na, doonhan, ikaw na inkarainan, sin kakahinang mo. Wayroon, kugdanan do kaing itungan, sin kangian buat malengkan, ikaw isa-isa mo. Bihan. Na alam sin Allah Ta'ala wa may yusakikir Rasul mimba di matabayan na lahul huda, nuwallihi matawalla. Tinggalan na mo siya lang sin Allah Ta'ala, biya sin paninggalin niya sin sara. Paninggalin niya sin Quran, paninggalin niya sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimba di matabayan na lahul huda. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Pagubusin akaran niya, singuran niya hinang, amin hinang si mga tao bukon bariman. Wala nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iman panto pa mga ini namarat saya papanghindo si mga tao, amuin magdaraak pahinang, wala piyang daakan, wala piyang langan. Nabihan yan, mga katawtay manghura na kami Islam. Nasabi ito, ayaw na to, lupason, inamal na to, mga katawtay manghuran, murah-murahan, kapag barakatun kato, tanyo sinallahu ta'ala, tiyo waktu, inyad to pagpatumtum hadya kato, tanyo murah-murahan, kaayaran na to, ingkatan ibadat na to, diya na sinagi, doon kita niyo manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taod-taod, hawak to bukon na kita niyo halawman sin waktu amuin pagtunay simpiyang daakan niya. Labi mahal ka ito patuhan Rabbul Alamin. Wala dikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Iban kita sin Allah ta'ala bang unininang ta. Way makalibun ha Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Naamo adtuin ini jagahan na to, hagin hawaran na to insyaallah subhanahu wa ta'ala, na madawhat na to inulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, labi luwa na to din rida niya, amuan inhika, ini dawhat na to sin kasannangan, kaya tagama sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Na murah-murahan, mga katawtay manghuran, balikan ko, murah-murahan pagbarakat kato tanyo sin Allah ta'ala in waktu na to ini, mangumbay na ako kanyo katan, yabot na isabing waktu na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.